Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wal maqalatul khamisatu utawi iki ku maqalah kang kaping 5. Coba nih kenging. An aliyin den ceritaken an aliyin saking Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, muga-muga paring ridho sapa Allah Gusti Allah anhu saking Sayyidina Ali. Wa karramallahu wajhahu lan muga-muga mulyakaken sapa Allah Gusti Allah wajhahu ing wajahe Sayyidina Ali. Sayyidina Ali adi julukan karramallahu wajhah. Badasi adabu karena selama odin Sayyidina Ali tak pernah rasanya nyembah berhala. Mereka digocak karramallahu wajhah. Badasi adabu Sayyidina Ali adik julukan karramallahu wajhah sebab Sayyidina Ali neka selama odin tak pernah rasanya nyongok dek kamalonna. Tak pernah rasanya nyongok dek kamalonna. Selama odin Sayyidina Ali tak pernah rasanya nyongok dek kamalonna. Berdasarkan julukin karramallahu wajhah sebab Sayyidina Ali selama odin tak pernah rasana menabi qadil hajat, tak pernah rasana jeling deka kotoran, deka kotorna. Baik buang hajat kene Sayyidina Ali tak pernah rasana, atau Sayyidina Ali tak pernah rasana nyongok deka kemaluna. Neka Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Markana orang mon abaden ajlingan de kotoran ini kamak grup pokoknya. Mun sampean kan atau le kebudi apa ajling. Tak lega mun atau. Nah, apa boleh acopa de kemade ka napanya mana acopa de kotoran nika bisa makoning ke gigi. Tak bagus. Nah, hindarin ya nikah walaupun kemalon tibi, bener kemalon orang, kemalon tibi pun tahun lecar-lecarnya tahun le, kecuali pada hajat saya bagian mendesak. Nah, mereka nanti julukan karramallahu wajhah. Sayyidina Ali adabu inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan. Inna min na'imid dunya sak temene iku tetep setengah saking nikmate dunya, piro-piro nikmate dunya. Setengah saking nikmate dunya yakfika nyukupi ka ing sira apa al islamu islam apa nikmatan nikmate. Inna min na'imid dunya sak temene iku setengah saking nikmate donya yakfika nyukupi ka ing sira apa sing nyukupi al islamu islam nikmatan apane nikmate. Maksudnya fa inna a'dhama ni'amillahi mongko sak temene luwih agung-agungi pira-pira nikmate Gusti Allah lil abdi maring kaulane Gusti Allah iku ikhrajuhu oleh ngetokakene Gusti Allah lahu maring si abad minal adami nyatane saking ora ana ilal wujudi maring wujud wa akhrajahu lan oleh ngetokakene Gusti Allah hu ing abad ngetokaken dzulumatil kufri saking pira-pira petengi sifat kufur ila nuril islami ditoaken maring nuril islami ngene iku cahaya Islam
Sayyidina Ali ada bu, inna min na'imid dunya, nek kula mbek sampean niki golek nikmat apa sing perlu diweruhi, nikmat nopo sing paling agung saking Gusti Allah, duduk rupa kendaraan, duduk rupa jabatan, yakfika ni'matan, yakfika al-islamu ni'matan, maka Islam ini ampun cukup sebagai nikmat yang terbesar, yang teragung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang soki beri nikmat dunia yang tak beri nikmat agama. Banyak orang beri kemampuan bisa menciptakan segala macam, napa nikah kapal terbang, jet tempur, macam-macam, yang tak beri di Gusti Allah penemuan agama setepak. Tak beri di Gusti Allah. Walhamdulillah kaula panjenengan tanpa minta dekat Allah Subhanahu wa taala procot keluar dari orang Islam, alhamdulillah. Oh, nika Pak. Keelangan Islam nika keelangan swarga. Keelangan swarga, keelangan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mon orang tak bisa nyokorin dengan nikmat situng nika, benar-benar tak mungkin kenikmatan syarab Islam ini bakal cabut di Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang pun tak sadar jika dalam berupa pemberian, otomatis pemberian itu bakal cabut. Mun kula dengan mereka sadar bahwa agama mereka merupakan dari Gusti Allah, pemberian secara langsung dari Gusti Allah, jaga pemapan, jangan sampai kemalingan, jangan sampai kerampokan agama. Maka berarti kalau panjenengan ongku-ongku aja geh ngeraksa deke iman, deke agama Islam. Dan teh sampai mengubah agama Pak. Ning akhir zaman ini kebanyakan orang agama kain mainan. Agama ini kain mainan. Mempas sampai orang gelap kebain mainan agama. Agama ini bener kebaik mainan, bener kebaik bahan candaan, tawaan, bener kebaik guyonan, bener agama ini. Karena agama ini ke kekuburan ini sampai ke alam akhirat Pak. Oleh karena itu pertanyaan besar kan kuwi kula panjenengan. Sayyidina Ali apa nadabu, inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan, saungkuna daripan berempan nikmat dunia si ampun lek rasaki bi kaula panjenengan ing atas dunia daripan berempan nikmat, maka kaula panjenengan kudu oning nikmat sepaling agung nikmat Islam. Ki pertanyaan besar kang kuwi kula panjenengan, pernahkah kaula panjenengan ngrasaki Islam ini adalah sebagai nikmat dari Gusti Allah? Sampai detik ini kaula panjenengan kita ngrasaki Islam ini adalah sebagai nikmat. Buktena teh rasaki. Mon orang ini kan ngerasa aki cek bahwa nikah adalah sebagai nikmat, pasti ngerasa aki. Kakanan nyaman, karena belum sampai ngerasa aki ini sebagai nikmat. Jabatan sebagai nikmat, ekrebu. Kendaraan sebagai nikmat, orang binek ratin sebagai nikmat. Dunia bangsa esena kenikmatan dari Gusti Allah. Keng belum sampai kita ngerasa aki nikmat Islam, padahal Islam ini kenikmatan saya sangat luar biasa. Kang orang saya bisa ngerasa aki nikmat Islam ini adalah sebagai nikmat. Oleh karena itu para hadirin saya sangat berterima kasih banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena keuluban panjenengan ampun ebele dina Gusti Allah beri agama setepak inna dina indallahil Islam. Semua agama sama, apa sih sama? Apa sih sama? Cari Nabi Muhammad tak Islam kok tak iman kok. Semua agama sama, apa sih sama? Terus tahu. Al-Quran tak pada kita apa? Tak iman dah kitab Al-Quran. Dan Nabi Muhammad SAW tak iman. Dekat Gusti Allah tak iman. Apa sih sama? Mon kerukunan antar agama bagus. Tak usah ngebom gereja, tak usah cat nyacat pangeran orang.
takut pangeran ku lebih sampai cacat tau cacat nyacat agama orang supaya agama kul majenengan tak cacat karena benih ajaran Islam nyacat orang ni kah nyacat agama orang ni ke benih ajaran Islam mah tetap sebagaimana aku lebih sampai nani kancah non muslim kancah atau tangke non muslim atau tangke tapi urusan agama maaf campur urusan agama campur mun campur es nyaman es campur es dawet kemun agama campur ada benih lontong dia mun lontong campur nyaman beda tahun beda bener wa campur kemun agama campur malah jelas swarga ke neraka ke swarga malah jelas mau tak jelas. Nah, oleh karena itu cak sampai kulit sampai norok patok orang sepur nyampur agama lakum dinukum waliyadin agama nak kaki tang agama tahu harus ngurus tang agama kok tak ngurus agama nak kaki beres ibadah kaki sebagaimana apa saya ibadah kaki sembah apa saya sembah kaki engkau nyembah engkau apa saya sembah benengkau. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Asbabun nuzul ayat nikah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam erayu bi orang-orang kafir wa sokor been wahai Muhammad jabun orang kafir ambu jak nyebarake agama Islam mon beentro dadi orang yang paling kaya raya di antara kita maka engkau aurunana mon beentro dadi orang yang paling terhormat maka kami siap mengangkat anda sebagai pimpinan kami. Mon sampian teroreng bini sepaling rati maka pene dari reng bini anak-anak orang si pangraja orang kafir mereka siap untuk menjadi istri sampean. Sampai tak nemu cara Kanjeng Nabi nolak wis daya bela Kanjeng Nabi tetap tak poron. Cara nomor 2 candreng kafir seminggu kula nyembah pangeran sampean seminggu sampean nyembah pangeran kula sip-sipan bane pabrik tok sip-sipan. Maka Allah Subhanahu wa taala matoron ayat nikah qul ya ayyuhal kafirun kepada wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal kafirun hei orang-orang kafir qul ya ayyuhal kafirun la ta'budu ma qul ya ayyuhal kafirun kepada orang-orang yang kafir kakek tak usah nyembah apa saya sembah engkau ben engkau tak nyembah apa saya sembah kakek tak gelem Kanjeng Nabi ampun campur urusan pribadi Kanjeng Nabi nyepora urusan pribadi cacat orang pribadi kangkui Kanjeng Nabi kangkui kudu sampean mun beda orang cacat Kanjeng Nabi bener pribadi Pak urusan agama urusan kecintaan nih kalaban mun beda orang cacat Kanjeng Nabi mun Kanjeng Nabi jung Kanjeng Nabi nyepora in udhiyahu wala yu'aqib wa in khusima yasbut wala Yujawi pun Kanjeng Nabi elaranen bi orang nek Kanjeng Nabi niku disalahin bi wong nyepuro lek dijak tukaran ndak gelem ngeladeni pribadi kangge Kanjeng Nabi pribadi kangge kula be sampean duduk pribadi kangge Kanjeng Nabi nyepora hak Kanjeng Nabi karena pribadi beda orang nyacat ya dan Sayyidina Salman Al-Farisi nyacat Kanjeng Nabi ada omor yang beda orang nyacat Kanjeng Nabi dan Sayyidina Salman Al-Farisi langsung penggal ke Sayyidina Salman Al-Farisi tonggel era maka beda orang mator ke Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah saat menikah ya khalifah Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq apa saya perbuat di Salman Al-Farisi keterlaluan wahai khalifah apa yang terjadi menggal era orang sekali mau orang gelak nyacat Kanjeng Nabi panggil Sayyidina Salman Al-Farisi bener ban matiin orang saya nyacat Kanjeng Nabi bener Sayyidina ya khalifah Rasulullah wahai Sayyidina Abu Bakar Siddiq aja wab arah pemain patah di kaki
sebab ane kenyacat kanjeng Nabi ya dan kaula. Mun kanjeng Nabi saya cacat ya dan kanjeng Nabi, pribadi kanjeng Nabi. Tapi ya dan kula bener pribadi kan kui kaula. Mun pribadi kula saya cacat kula nya borak. Mun kanjeng Nabi saya cacat ane ke bener pribadi kaula. Apa jebul Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Wallahi mun saumpamana orang jadi jaga boleh eta tak sekali bingko dua kali lagi. Urusan pribadi campur agama pur campur. Silakan sampean ngangkui ada ke sampean. Seorang Konghucu angkui kelambina, seorang Hindu angkui kebanggaan, seorang Bali angkui badina terserah, sing angkui tak kotak, sing angkui macam-macam atribut silahkan. Kula kian di atribut pakai surban, pakai kelambi pote, pakai sarung, pakai peci. 10 pote ini apa? Cak ada saya haji sampean. Mun sampean terong angkui 10 pote, angkui 10 pote nak. King cek ngaku haji. Garoning 10.000 ngaku haji. Dabun Al-Habib Abdurrahman As-Segaf Al-Faqih Muqaddam Thani Al-Habib Abdurrahman As-Segaf adabu orang sakupluan pote berarti orangnya bagus arapa mau ngelakukan coba todus ke supluk ke rata-rata maaf kalau non sebu orang jenuk cekak supluk aja tak ada ki lumayan mungkin cekak supluk ke kula tak ngaran orang maling sak suplukan banyak iya setan suplukan banyak iya rengking bener kayak nggak setan. Jadi orang Islam ini kan mau ngerasaki sebagai nikmat, maka Islam ini kayak jogongku jangan sampai porob di apa ada nikmat satu-satunya pak saya kira sampai ke akhirat dunia apesa anak apesa nikmat anak nih nikmat bine nikmat apesa kendaraan nikmat apesa jabatan nikmat apesa kecuali nikmat situ sudah apesa jangan sampai kehilangan nikah nikmat Islam. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu waradahu ketika beliau menjabat sebagai Amirul Mukminin khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amirul Mukminin Sayyidina Umar neka beda orang dari negara mengadakan diplomasi hubungan diplomatika di Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pemimpin Amirul Mukminin saat neka tahu kata apa istana nah, kata apa kendaraan nah, kata apa kehebatan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Tahun nih Sayyidina Umar tanya lagi ya ma'asyiral muslimin, hei orang-orang Islam, aina amirukum? Dimma amir kakek, dimma pejabat kakek, kemma pimpinan kakek, Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Maka jawab di kaum muslimin saat nikah, mun sambian terawalnya pimpinan kau lah ada nek istana. Sambian congok mungkin bening bebenek ajur aja, tepak mata jem, koncon pasar. Jadi Sayyidina Umar jadi Amirul Mukminin pimpinan saat menikah Amirul Mukminin saalam dunia pimpin di Sayyidina Umar bin Al-Khattab benih-benih singgasana benih-benih istana tapi beriak tasak bedeneng situng tempat bebenek ajur aja ngau ajib Kaisar Romawi Raja Persia bergelimang harta benda kakanan serba nikmat jaminan macam-macam ternyata Amirul Mukminin pimpinan kakek bereneng bebenek ajur aja matajem koncon pasar iya ntar ya kelampin Sayyidina Umar tambalan petong bolo pak dan Sayyidina Umar jawab nahnu qaumun a'azzanallahu bidinil Islam engkau riak golongan mulja benih di kendaraan, mulja benih di jabatan, mulja benih istana, benih kerajaan. Nahnu qaumun azzana bidinil Islam, engkau riak golongan mulja benih kelaban kendaraan jabatan tapi mulja kelaban Islam. Tak kesenoma. Sedih kalau tadi camat lah minta kawan.
Tiba tengkil minta kawal, larang bisa majar kawalan. Tahu sadus todus di agama Islam, kenapa mak todus sampai sengaku Islam? Surbanan todus, kelampian pote todus, sebulukan pote todus. Arwah sadi tatu bangga kita tatun kok. Saya seneng sakera bangga bi sakera mania nah. Masa todus bi agama nah. Berarti kulit bisa minta ngerasa nikmat agama. Wah mau bahas lanceng nih kan. Gusti Allah tak nuntut kulit bisa nih Pak. Nyokoren tung situ nikmat enten. Karena kulit berpanjenengan tak bakal mampu mitong nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kata kau berpanjenengan nek mitong nikmat Gusti Allah. Congo ayat wa in ta'uddu ni'matallah. Nek sira kabeh ngitung siji nikmate Gusti Allah, nikmat Allah mufrad lafatan. Nikmat Allah satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau ingin menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, maka engkau tidak akan pernah mampu menghitung satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mun pan berempan nikmat Gusti Allah, ni'am Allah pantes tak mampu. Wa in ta'uddu ni'amallahi. Nek sira kabeh ngitung pirang-pirang nikmat Gusti Allah, pantes tak kuat ngitung mun pan berempan nikmat Gusti Allah. Situng nikmat tak mampu. Gusti Allah sadar bu, ba'an mun ngitung situng tang nikmat tak bakal mampu. Paling agung-agung nikmat, nikmatul Islam, nikmatul iman. Jaga Islam nikah karena nikmat sepaling agung mon bite jaga bi kulit sampian pasti cabut di Allah Subhanahu wa taala. Adapun nikmat selain banyak. Di antara nah minal adam ilal wujud. Asal kulit sampian nikah tak ada pebeda. Saya mebeda kulit sampian nikah saya. Gusti ngaku oleh nak tepaan, ngaku oleh nak solapan boleh bisa sampai ni. Saya mewujud Gusti Allah keng barokan nah sabab-sabab bah ring sepo bapak ibu tanpa bapak tak wujud pak, tanpa ibu tak mungkin boleh bisa sampai kebedah. Maka jelas tidak diragukan lagi sebab wujud tak boleh bisa sampai bapak ibu. Maka syukur ke Gusti Allah wajib syukur ke ring dua-dua. Gusti Allah saya mewujud sebab beda bapak ibu, tanpa bapak ibu tak wujud boleh sampean. Apa Allah Taala tak mampu? Mampu. Buktinya Nabi Adam tanpa bapak tanpa ibu. Apa Allah Taala tak mampu mewujudkan manusia tanpa bapak tanpa ibu? Mampu. Nabi Isa tanpa bapak kun cuma seorang ibu. Tapi ini kadang sabab musabab. Ning dunia ni kena sabab. Kadang kamu sabab apa orang yang mak sehat ya sebab atam ini katunya apa orang yang mak di PC sebab usaha apa orang yang di anak ya sebab abine tapi ini terus di anak ada memang ini anak anja tunya ini kena sabab kena musabab kulit bisa menikah salah ada apa beda. Ini nikmat dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, wa ikhrajuhu minadh dhulumatil kufri ila nuril Islam. Si asal kaul menjenengan taun ing papan apa. Barokah dari sepo ki kuwi bisa menjadi umat Islam. Kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kun procot kanan iyadanin kacere kamaten. Allahu akbar. Barokah dari sepo Pak. Mergen bebenyak tua kering tua selamateh. Mun ki bederomat ring sempona jaga ring sempona cek sampai kudu panjenengan nikah ganti orang saya tak syukur ke ring tua karena ring tua nikah wujud kudu bisa sampean nikah benih serah sebab ring tua dengan susah payah meraja kauliban panjenengan anishkurli wali walidayk asyukur kaki kangko karena engkau senyipta kaki kaki wali walidayka benda ring tua ring tua kaki asyukur dia asyukur ke Gusti Allah keng tak asyukur ke ring dua-dua tolak di Gusti Allah karena sebab wujud kulit panjenengan nikah engke menikah sebab ring 10 toreh Islam nikah jaga wala tamutunna illa wa antum muslimun cak mate kecuali mate keberadaan
Islam. Papuat jaga sebagaimana kul dengan andi kekayaan, cek sampai kerampokan, cek sampai kemalingan. Karena begitu berharga kekayaan nikah, maka tak kalah penting jaga pakerin Islamah, gembok Islamah, kunci perapat Islamah. Karena maling Islam makin banyak, rampok Islam makin banyak. Bentarjet utama adalah yang kita kebulun mancenengan keluar dari Islam, karena orang-orang kafir gelap ampun jenas dari Allah Subhanahu wa taala, walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan tarda lan masuk dekat fiil daraba yadribu, walan tarda radiya yarda. Ani kefaedana selama-lamanya, alat takbir selama-lamanya orang kafir tak bekal neng tinggal diam, berusaha terus sampai umat Islam remateh kepada Islam, sampai orang Islam gelap pada norok ke agama hatta tattabi'a millatahu. Gusti Allah resade bu sangkala derem wah kan aliran keras ngaku aing dia yang keras. Urusan agama cek campur kok. Silahkan politik kein mainan, silahkan calonan kein mainan, silahkan apapun kein mainan pak. Syukur agama mun benih pakar jauhmu, agama jagain mainan, hukum jagain mainan. Mun lainnya silahkan kein mainan lah, politik kein mainan, calonan DPR, calonan bupati, calonan apa sekar, silahkan kein mainan lah. Korja kein mainan Islam, bahaya kein mainan Islam. Tak keliru syukur nih. Naudzubillah, neraka kenangan. Kehilangan Islam berarti kehilangan surga. Kehilangan surga berarti kuluban dengan jadi orang yang celaka selama-lamanya. Naudzubillah. Jaga Islam, khusus anak-anak kuluban dengan keluarga kuluban dengan, cek cuma jaga tabu takut tangakan, tapi jaga agama, jaga akhlakah, jaga akidah. Karena Islam di akidah ini sangat erat hubungannya, tak bisa pisah antara Islam dan akidah. Akidah dan lafaz al-aqdu, akad. Akad amun rosak, otomatis jual beli rosak. Akad amun rosak, otomatis pernikahan rosak. Akidah amun rosak, Islam rosak. Karena akidah ini kesenalain Islam. Karena akidah ini lafaz al-aqdu, akad. Mun akad rosak, akidah rosak, Islam otomatis rosak. Karena makin rampok ke Islam, maling Islam ampun berkeliaran dengan nyabuk aliran-aliran semacam-macam, sehingga akidah rosak makin. Akidah anak racunin, akidah pemuda-pemuda makin agama ampun taruh karuan, kikan mereka Islam berarti ampun tak perhatian ke agama. Siapa boleh mau benih boleh sampean seperhatian ke agama nih. Mentar muka tiga orang seselamatnya akhirat, mentar muka golongan jenengan bersejarahnya keluarga anak foto nikah, jaga agama jaga akidah jaga akhlak jaga moral, jadi orang seselamatnya akhirat. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Afdalu dzikri wa alamannahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqihna wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaka. فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.